kandi umuntiremu kandi nyongera kubahamisiriza ngo nuko tukucetaga twabantu bena ngo ntungamo yitu etungana onkirize nyakire munonga abareba bitu abarungi abo kutukunda kandi abo kutufollowinga ukashanta tutambuka ushanga abo kutufollowinga a program age bakugira ngo ibitekateko ebimuntu mureta nibyo bitekateko buzima ebishemerire mu Uganda yerizo mwe no mu gihe cyo ninyebaza munonga umwami EDGAR abo kuthosting obutaruha kandi umunje niyemwe nyebaza Gntv abwa eyeru kutereza echamazima akoko zo public eyejidemo mwe ninyebaza munonga kandi owahiguru abagabirire abahereze n'inshaki umwami EDGAR erizoba nk'abanyantunga merizoba twasiba tushemerirwe akureba leader of opposition nakachiko keye nibijo muri ntunga mu konga specifically kwija kureba factory y'abanyuganda batwirinde bahurira omwe y'abantu batubirana bajyango bakiba sente baziteka ntunga mu tajara kuba hikayo bajyango cyamaze meshi twarebaha ebintu buri kimwe cyo no kuteka sente kuntu kikorongo nke kibashanga ntunga mu factory ya Inspire Africa Coffee echamazima bashije baragayo basimire kandi yes wareba akacika ko karga umwanya kakargayo kasimire njye mahisa mukindi ikintu gishikoze kanyoga katureye bayiko kayibaza tunatungire details za story baragayo bakusima obviously in recommendations zibaha konka they saw progress now kurgira projects ezibabiri ba inspecting zona ya Inspire African Coffee basiga bagitera star mwereje tucebaza kandi twebaza munonga abanyantungamo abo kwakira iryo factory kandi twiho propaganda yo kwebuza ngo abwekigire ntungamo ninyusi y'abanyuganda twe n'abantu bareba program age ntungamo district zindi eri mu Uganda kandi eshemerire kufune ikintu kirungi konka above it all nikampempenera naka hojirengu government neyongera kukirebamu ekakwata project says ekaziteko mu different districts ekabura ku centering omwanya gumwe ejo niyo development etkwetaga ihanga lyona ku developinga rukurugo mu side zona echa kandi omunya Uganda mutahi wanje munandeba ni factories zo kaninga industrialization twatu tujachire eyakwasa kusolvinga problems almost zona ezihangize ine otebirwe ibura ryemirimo eryo muyihange mwenu management yona ya Inspire Africa Coffee nyonga kature Michael kana n'abanyantunga mutwena ntusima kandi impamyo n'abanyayuganda bako analyzing ebintu in the positive direction bona ndasimira cyumwe kandi tujangu kugira achargayo nekibatwereka ntibikwaso wahigurungu echayerekerizo kurukigumiza mu direction ejo hino mwana ugwito gumuntu headinga kandi hine birungiye bikubasa kwijomisho to mu bari mnongo Michael kandi bari kwija Gntv releasing kingdom life abati nangumya nakwakira bari kwija abati omumakuru mabergire kurugo antwe izobya nyimwe bazyo and I understand no byana ija habere abana rugokwe kuzikana nyincha kare. It's very unfortunate konka nakwakira ore mnongo mwami EDGAR yenda kwebaza abareba Gntv yo kumanube yayo bose bakajanguru wakashatu shahina nwazakumana baza TV kutegereza program amazina nkaburije no banyeta nangumya batch turuguma abinje no bamanya ka team cyahwire kandi umuto Dauda wakashasa South yenda kushasha na families zizigiraho abantu babo ni of course family yetu efeiriwe antwanje avuye nitaza kumuzika tomorrow samushendekereza nyinshi kare na families zinde zifeiriwe shasha nimwe ndizoba mukawo muri kifufu bambazika Princess Ruth Mushara umchara wa Mushara izoba family ya babureje nabo baye bafeiriwe mwe nabantu binje bafeiriwe nahurira na side za Kachero kwenye n'abaferi kwa bucuro
munywani sayina bafe mwabantu nibinje muri kashari kandi cyo kumusasa ntafa bagize banje mwenti ndukumanya so toine karulo gorya atkuja mtine karulo tkuja mtine karulo abantu bararemba kugendaho aboka kumabunga abantu banje ndeno abantu bacindira mukanye jangu ruhango of course no register cyo mbuze shura yakashatu bajangu urkintu kino bunakubwacho karulo kira mukuzi umuntu urange murokore abantu bagira ngo urukindi kintu bunakubwacho hariho bunakubwo kuzarwa hariho no bunakubwo kufa so mbona wareba umuntu yatwara kikuri yo simarhanga hango wakwire no kuba yagira ki yamutwara onjezo inside ganyendeze Gntv staff na management ukcelebratinga emyaka yabena kano mantraining kugambara ngo ikanisa z'abarokorezi bakabaza borshinjiro ubwo businge bwa NRM na President Museveni kubagarikira bajyangureka abantu bagire freedom azo mu freedom ezeze bagambireze barese abo freedom of worship azatejo freedom ko kumanisa mu church wagereza freedom kimanisa ngo ntotukorebera ezifunanka projects is their foundation ya church is baho of course nyenda congratulatinga bishop abo project age kandi mwebaza mnonga abo kuteka karanzi hare abinji babasa futandika baremwe kongana orebiye mwasa celebrating omwa kukubanzo kwa kabe mugahika kwa kana of course it's a great achievement nda kumwebaza mnonga kanye ni wachereze nyabaze President Museveni nabagize ba NRM mbona abo businge nentunguka kiragambira abanyeganda ngo mwiruma gutakwabise agamusha no gutara kumanya ahubwo musha no go no basagwetenga gwije nagwo gw'inebizo byabo mweno warebere nowe mwana hamira harikiri amasuku wagarebere rega kuzahibu kurgayi bayihwire ukaza kuri aho baronu batatu kugera shi reba kuza kushaka ako gato kusigo wayihwire ukaza kwirukanga no kushaka urebere naza kwihura byotakuri taro kwihura byotakuri yayihura ware yayihura nabasa kwihura byotakuri ungano inamasuko ngo ayihebyo hari hebyo urkurye byahiri okay wewe mnonga abat kandi mwewe mnonga Gntv releasing Kingdom Life mwena kandi nibasimira kimwe mwebare kugumanitwe nko abati ya kigambaho ijuka ngo 2022 ebyo okokwezi kwenyine neija kubera sandire kuratangiye ryo neija nitija kubana tujuka ningashi tujaguza actually tena kujuka tujaguza tsima mukama mu mbere na abo kubasa kutubasa no kusemya agenda tuyumuhereza nka Gntv so ni chukuru kandi tubasime mwena bare bitu program zone abo kuba turuha kugira ngo umurono mutureba kandi impamyi yangu ekintu kiyone cyongera kujumuje kuko nabwo kira kubona kanitsa nibagira ngo buri mwaka ugurugumana gwiyongera ho ntije kumarura tunjunjuka twaraganira herizoba twenda kureba ubwembezi bwitu omuyihanga bwebereye buta ikwatera ibiwembezi ukubira kutambura enshonda turu kwato kunoku konka niyenda kubanza ikirungi nyine abantu babiromu baro abatanize mutwarwa mu karuna unaje kuzahalo konka nyine Abbas nyine Michael they are actually both good at law and they are lawyers by profession ntwenda kubanza basically kuganira hanshonga yebibiriho omukoti no kureba ebigenzo nshaka ko hati buriya twata kubigambaho konka ntikimanya ngo koti yamahe izo baranyuma bazo ibasize kucomu kandi wakitindisa retired kano Dr. Kiza Besije kugigarakayo omu chome okusya ebiro mushanju byo kwezi ko kubanza icyo nshobora kimanyisa ngo okwikumine ebiro kukona na ija kuba nakurira omu chome ruzira and kunjire kuzo mu record za nashanga ngo kitindisa Besije this is not the first time this is happening, this is actually the second time kuihana tandika shagoye yo kutandika kwenda kwesimba kurye nk'ibiro na gumwe kushika hati uguno gwa kabiri arukusiyo mbiro rukuru samuhera akote kabasa kubaneja ningashimukiro mu chomera n'ibintu turebire ebintu bitari muri abekurwa mu koti turi abanyabateka baresije na Obed Rutare bakurwayo bine enshonga zabe zibakwa na nezi baro kugambana n'ibindi kebyo konka nyina tutere mutoki abamwene bagira ngo cyakubire n'ikibasika kuzo mu koti yamahe abandi bagira ngo no nacyo nikijabo kuba hariho sides n'ibiri kongo kira kwa no kubasa kuba turebuka ngutwamanye kigendo bico nangwa nyina ngo beno manyangu abanyamateka ho kitindisa bese gendero cyabe cyangu ekibara kushobora no kugira ngo ogwo mu cyarakazi masakaro abasa kutunga ipapura bikumwikiriza kuzo mu kote abo kuba no wakwebembera ba lawyers ba retired kano Dr. Kiza Besije hamwe na no kitindisa Obed Rutare now basically ntwenda turebe ebiro mu kote abantu tandikiraho nabanyina mu tandike na Abbas
w'abantu rero bizene ko mukoti bashitinsa beske ariyo mu kiruzira tutekateka ngo biro mushanju byo kwezi of course tukuterana ngo kiri rero mushanju byo kwezi ko kubanza nubwo ko mukoti now natuhamya ngo bundi omukazi masakarwa akaba yatungire ipapuro abo kwandika mwabyo nibiteganisa n'ibindi kugera umisho what's your take ayebara munonga ushitinisa EDGAR mutebikansa program yo kunyongera mu gishogu kandi kuba nimpayo entekateka yanje nshonga yo kubanza hadi haroka story kamwe aromshawo mwena atushomesa lo katushomesa no mwita his worship Bamuhiga, one of my favorite lecturers balo professors kandi we chief magistrate wa Isingiro district shagwe ni mukunda munonga hata katutebezaho a certain story kajarangu enjojo rumweke ryo mu kishaka yareba an antelope tigumanya baniki konka antelope ntubasa kujeta Uganda kob leta ngengabi ningabi hata antelope kenda kushana munembuzi hata enjojo kuyabire ryaho yarebe ngabi ninga ka antelope akanikiruka kukabire nikiruka katire hemisinde enjojo yakabuza shiwe kawirukoti ngunozaye ka antelope kagambere enjojo ngu nahurra barabye ceragiro ngu bakwate mbuzi zona ngu all goats must be arrested from this jungle. Hata enjojo kabuza ashiwe you an antelope, you are not a goat, you kota bambuzi abwenchi no yiruka hati ka antelope akagambira enjojo ngo ikubarankwati by the time I'm to prove ainda aze kakasangu tindi mbuzi ngwamanda antelope nyewendi yengabi will be already in jail niza kuba ndiyo muchome mazeri wo bwiro burimbo ainda aze proving a court nyewendi I'm not a goat, I'm an antelope niza kuba nahereze biro nebiro omuchome enjojo kuyahurira echo nayo yatandika yiruka angera hata nanya nabaza kungwara. So judicial system mu Uganda which things are EDGAR kweli ngo muntu no bakwata no bujurizi butakarebekere hiyase ngo abasogu ayine kuba ayine nekintu kibatiro kitaro mu mahanga gandi nabacheta preventive arrest. EDGAR babasa kukwata ngo bariyo no bakuyamba ngo no basa kwekora honke kize biryaho mu Uganda ngo hata EDGAR kutwareba kora za Gntv no basa kufera yinjara ubashabo nyusende zo kurya kanzere ngungane zibasobota kumara reka tukukomera aha omuchome weeks 2 abo kuba watambara to yine zo kurya nico kirya kunkum mahanga gandi agine democracy nywe ni ishecera nangumya yagumana agambira abantu obusinje niza ari umushecera nje nangumyo kukayine kizibu cyamani kugambira abantu democracy nje kanjira ngo musuga zogu bishukata hane kizibu cyamani we nahangarira mu ihangaki no kirebo kindi sa EDGAR mahanga gandi umuntu kuza kumukwata cyo kubanzana babanza bakereza cyo bakwita arrest warrant erihizina ryawe EDGAR twakukwatereki bataka kutwire babanza bakushobora umushango gokoze okozereki twakukwatereki bakutwara bakuteka mu cyo echo baza kukwata bine kuteka umwana gukumanywa hari imyanya authorized by the constitution ibine kutwara mu muntu zare za safe house or a civilian ka doctor kiza besije bakutwara umwanya ogorgazeted wori umusirikare bakutwara umwanya gukora ki ogukumanya umwanya ogwe to kwikirizwa kumaresha anana munana abwenshi to kwikirizwa ngo bine kwija kwato umuntu already bahereze kufuna evidence na nabwenshi umuntu ogu yakora ki tukukwata EDGAR okamara miyaga gaba bakwasira ba NUP bamara umuchome myakena ngo bakibayeno bacondoza kureba abwenje bakora ki abwenje babakwata ibindi bene bakora biza illegalities tihine mateka gaba kutamburira tokababuza any provision in the constitution ngo bagikoreka never peri stahantu bireba ha Gntv abantu kugira ngo babire ryaho drone yija yamuyora ino mushijo is my very good friend reba mwita Idris
bakamuyihoku omurubiri abo muzi tukamusara nawe nuwe yangambire reality about the drone abo kuranga bamutwarira mu drone edgo mushaka antebeze angira nguzabwize kankweburirire kubana bademu ko bakamutwara yamara yo weeks ibe bayiza bambare kuranga utoyine mushamba edgo wamanya abantu ko batambuza illegalities omuntu kuteka motoka akatebe karkati otakubasa kuzoku orebere omukisika nka urukureba oti kuvuga ku rugamba mpaka Kampala otakubasa no gukora hoti oryo mu motoka harumwenjuka embundu ka 30 nokireba EDGAR abantu kubakwata obushija bakabakomaho amabare ga kilograms ngo bari no bababuze bigamba these things are real. Are they true or they are you saw videos ino musigazo meno bamwita Sami akasneakinga a camera into Ruzira kuba technology kija he sneaked a camera into Ruzira real footage showing masses okuba kutwaza mwabasibe these things are everywhere abantu bose reba kwata ukijuka reba bwena babokize batakubasa kutambura mbone nabo wezake bakatugera nguwe senjenje kamushara ububa mukwatera nankeje iziti guru waruwa ngo senjenje kamushara kuba mutiro mu motoka yatandika kwetere bikonde okay back to the point judicial system ya democracy ya nangumia kutugambera the democracy here is worse than apartheid. This is worse than what happened here at the period of Amin. Ebikabiri bigambo ya President Museveni akagera ngo kirungi ecyabekeri ya ahar Amin wakaturugunya the elites nibo yabira kwata kubi kuko no bakwata only the elites kungiti government oburyo anyone no democracy at all twatandika gambari ecyamuhe anjonga za bisi je one ninjigamba nukureba mu kamera and it's time to be challenged by any provisions of the law. Chigwire EDGAR kukwata omuntu wa bulijo ukamhozeseza omukoti yamwe. This is wrong. They are trying to sneak it into the UPDF Act, into the Constitution, but they have failed. Chigwire kugira ngu bamkwasirene mbundu, but he's a civilian. Which in some Matthew Kanyamunyu. This is a locus class case. Unkana abu kugira nguwe akana rugo mu family zamani keze zabanangumya nepotism area. Umushaki yayembundu in broad daylight. Okay. Yatera akenisas with a gun. Kungaba kamuhozesa wena no mucyara we Cynthia Munywangari omukoti z'abantu baburijwe. Mention them. Ogo mushija owa ADF no Jamiru Mukuru. This was a rebel. Ugakari muhekera woman. Uwisira abantu in different parts of Uganda. The leader of a labor group. Kungana abu kugira ngo he was not a registered akatine namba ya mahengu na RO ejenje na neji. Bakamuhozesa omukoti y'abantu baburijwe. That is the law. No kireba. Tubara mutiro omukoti masho. Kungabo kugira ngo traits of a dictator wena you have to persecute by Dr. Hastings Kamuzu Banda ba Mobutu Sese Seko ejekeri nkora yabo ngo abantu baburijo the opposition must be frustrated. Echamhe echo tugira ngo kigwi Dr. Besigye he's a retired military officer na Obedi Lutare tubamahe bine kubiye bakabateko mukoti za burisho. That is one. Inshonga ya kabiri inkure bo mushango perukena omuntu freedom of choosing your personal lawyer ina bintu bitaku negotiating ngo babanze bashitama isaha ngumukitise no hari bintu batakutisa omuntu kumuhereza obugabe bokuchuzinga no harabe lawyer we Martha Karua no ine kuba lawyer. Yeah, that's true. Echo cyanjiro konkanda abo kugira process yo which process? No hadre kanku information that but ugizirengu reason why Martha Karua tubaka muhire practicing certificate mu Uganda konke nkuru ngubezi ine baro yabakumara ngubone bareba yayigitaho ngunaza kuba yafuna ba ejo nayebelyo mu musho very many lawyers no kireba so ine bintu takutiza ho EDGAR. Okay. Hatunga Uganda tukagera ngo bibera byona
ngwito twasharaho ebibera byitu tuhera tubishare bino tubiteka hansi. That is wrong and environmental law. Abo kuba wabitemera nibiza ku affecting abake ninga ka rivanayiro ngutugiyeho itu aho kuba netantera ngo atito twakugira inviting. It is not allowed. Ni give mwana freedom of expression. Is freedom zone kuba ntugambaho. Freedom to choose your lawyer. Orebere ba lawyers zo mukote batire naho kushitama. Frustrating people. Ngo baruke ho baruhe. Iyo umuntu kuhoza for 6 hours oyemeri. Obarebere na rukora ruyimbaza. All of them were standing. Okay. Baby mana okushitama. Well, no. So to language impunity, this impunity must stop. Ntuichereza besije yaba inembundu, no problem. Amateka, the case is still sub judice. Amateka nikaza kutushara taro buzu. Kunga tubagambira ngo murabe omiringo eshire okwasa kukahantangira. This is a principle of law. Okay. It's the principle y'amateka. Reka mbekureshira ukatiya basi njagaruka Mike. Same thing tuliyahanshonga ni yemwe basi nangwa yagezeho kwenda kuleta different cases but the bottom line is nyinyomozo ndiyo ligizoba niyo shonga kirinkuru abo kwa nyimwe bazyo turiyo murahati ahanshonga ya retired kano Dr. Kiza Besije na mubede tayine bintu gendo bisho eji in the court ebi nibyo biragiro basically ni judiciary irya hatoki ya Burundi ya Uganda nangwe kindete nenye kanajya ngo no maro gukuragiro ti law tugakabire cyakabire leta biyomwe genda atunge kumanya amateka nangwa ati tumanye basics na nebini ke because no reba angles are different conclusion ngari kugira ngo this can be wrong because that's supposed to be trying to work with ukandi bikugenda umisho abamwe bajyana n'enyira ya ba lawyers no ngabasa kuko na gamba nayo tekire murwe mujya no we are going by the law na nebini ke what's it Omwami Edgar owe munonga abo kulete jinshonga omwe ko kulete nshonga pano nkeji etuyambaho kushobora abanywani bitu abarumuntu batureba kongera kwetegereza ekikugendo misho kurenga akiba kukurra no gambi wa media mweni nkwebaza munonga Omushango gwa Kiza Besije erizo mu Uganda no mushango ogundu kuteka ngo gurumunu guteka judiciary nko mukono gwa government test yamani haziyo muna turebanye nangu ochetegerezeje kandi cyuhereze cyo kwega cyango oyebuze umuriwe ngo umuntu waryadi ahidara rya retired kano babano babasa kumutreating ngo mungereji kandi we munatureba nuteka kucyakikaho bakakutreating abata turiyo mwihanga eruteka ngo nihanga eriya kubire n'urugoberaje eriya kwenda kuratira enkore ya demokrasiya enkora eyiteka yinekora nko kuriri Uganda nkihanga nihanga ediyo mukago ogwa East Africa kandi amahanga gona ngagine treaties ezga kusayininga kugira ngo treaties zo zigayame ninga agreements ezo ninga shendagane zinyweze emikago y'amahanga. Now from the word go omushango gwa Kiza Besije erizoba nugureka question marks mpango kandi nyingi kurwo mu ntandikiro yagwe abo kuba omunya Uganda nayebuza ninga omuna tureba nayebuza aho Uganda iri kwihamani futaho muri Kenya ekakwata omuntu ekamureta ekamugara mu Uganda etakuratire amateka geyine kurabamo aho umuntu ari kwatirwa mu ihanga erindi akateka ubwo mu ihanga erindi ihanga bamukwatiramo batakumanya kandi ikindi kigaruka kimusya question marks mpangu ahihanga rya Kenya na security yaryo
kana democracy eyitufuteka nga East African countries is to work with following kandi nko munyamateka kirekaho ebuzo byingi a process ya yoko extraditinga omuntu okujwa kwasa kukorwa in just hours abo kubanye nangu kumanyisa omwami EDGAR citizen wena ya feeling ngutari comfortable na nihangaritse nkeri ya Uganda nabasa kwirukangira mu ihanga erindi abo reasons ze ko ahiri ihanga yirukangiramo kandi iteka nirigira ngo omuntu ogo wirukangira mu ihanga erindi ihanga eri yirukangiramo bine sole responsibility yo kumukuma. So issue ya Kizabesi generika turukwebuze buzo byingi amukago gwitu na ngogwa East Africa amahanga gitu gagari y'amahanga agar sovereign in terms of protecting their citizens. Echa kabiri iteka rikiriya ngo muntu wendo wahenda omushango ashemeye gutwarwa competent court. Nikimanyisa ki ngo umunyamahe yakora omushango online ya operation yeyi kikire kumutwara mu court martial abo kuba yeyi ni jurisdiction yo kutrying omuntu. Katurebe Michael ngo kundi yaha wante ko mu court martial no was against the law. Now omushango gwa Kizabesi je still gurumunu guteka government yitu ya Uganda a balance in terms of amateka gitu okugakora abwe kiri kityo nitwikirizana ngo mu East African community lawyer wa Uganda nabasa ku practice ingira Kenya yabahirwe permission no basa practice ingira Rwanda waba no fulfilling all the requirements na Tanzania nukokwe na Sudan. Elizoba nyena kumanyise ngu nyumwazyo abanyakenya baruje bajangu senior council wa Kenya yana basa kuba humiliated in our neighbor country twikirizana ngu mutwikirizana omateka gitu bargana resolution yo kugira ngo umunya Uganda be na practice ingira Kenya bamwemereza. So tutakareba case arengorwa Kizabesi as an individual, but we have to put into consideration the very many Ugandan lawyers about practicing their law omuri Kenya. Nturebe abanya Uganda bingi munongeri izoba abwa East African community abajiro mahanga gani. And my worry as an individual is one: what if all East African countries come up with the same stand? It will cover lawyers by Uganda. Uganda never kutuhereza never accommodating atwena on practice. Konka chongerayo omushango gu exposing munonga the strength of the Ugandan law society. Nitwebuza erizoba oho mushango gutandikire Ugandan law society as a body eriku unifying all the lawyers in the country. Nichi numuhanda cyo gubatireho kwereka direction ninga kwereka stand y'abanyamateka okuba bikubire bemerire amushango. So munyoro wanje muna tureba omushango gurumuguza kusetinga president embi munonga omwihanga lyitu lya Uganda. Gurumuguza kusetinga president erukongera ku weakeninga practice ninga the
the association of the lawyers kandi twenda kwe twikirizane ngu law is a noble calling eyakubireta kufuna any hindrance eyakubireta kufuna kintu kyona ekikugiretera yagaragans abo kuba the moment we lower the bar of the law in the country nikimanyisa ngu erihanga ndirtino kuyemeriri abo kuba iteka omuyihanga niyo turi yonka eyo muntu uri kubasa kwemereraho ukamanya ngu iwe nobora uri omuyihanga you are protected. Okay. So the only tool eyabulu munya Uganda yakwasa kumprotectinga yeru muneba diluted to this extent. I think nkabanya Uganda twena tulikuwa turi worried. So nakwenisha ngu buli munya Uganda hori oshabe omurimi rwawe oshabe omunyikiriza yawe konkora kushabira ekintu kimwe mu byona byayanjire iteka ritakaba diluted. Abo kuba nho nicyo kintu cyonke tukwasa kwegamira tukamanya ngu we are protected. Very good. Gntv releasing Kingdom Life EDGAR AKAMPA nikusimira kimwe nikwebaza webale bolio kandi uri Omushana Gw'Ebyobutegyeki namwe webale mnonga Western sa EDGAR oncheze nyebaze batayi banjaba kandi abari mfirdi yeberagero submissions zabo kogana nyenda tumanye ngo eberagira hibiri nabyo nebitukurabamo twine kuteka ihanga ryitu kureba mu we need to put Uganda first. Ihanga nk'ihanga ryitu kamanya mutwena naritukira so tukaro kutwakubasa promoting ihanga ryitu nk'ihanga nanye nanyusiye abanywani banjaba Uganda egiye kureba its revolutionary government as a revolutionary government yona hetura backbone yayo very intelligence. Whatever revolutionary government etabasa kugira intelligence ayo no language yayi failing enka revolutionary government. So okufuna information nekintu kikora any revolutionary government kanyendo njirize sime ebitongore bya government cha iso na eso abo mu muhango kuba basize kukora bakagatheringa information benireka ngo ekitinisa kiza besije akabarumu narundana ninga sharingwa soliciting tinko kutwisa na twisa esente hamwe n'ebirwanso ebaye mbere kandi bikabiri byo kudestabilizing ninga shukushisha obusinge bwa Uganda kihanga iki bwana nyenda abanywano banje ababeberagiro omwe tumanye ngo ihanga ryitereri ya Uganda hiri ya regional hamanya na hiri raizoba ndagira shi hamanya tindu kwesiga mu government eje yizera kumo wenda kinana mukaga iri kumango kwisho mu ntebe ikarabera tactics nyinje zibarabira tindu ko expecting ngo izoben babasa kufuna information nkejo bahuname kubara amare kunama then baze kufollowing eberagere kuza kutwara imyezi nemyezi abo kuba twaherize kukimanya ngo mission ekaberi yo kusolicitinga everyone so hamwe ne sente kugira ngo bashisho obusingi bw'abanyiga. But is that factual? Ninga it's this year it's years. Ejo kuba factual ekirunjo mushango kiriyo mu court. True. Court neja producing because no reba bamara kukwata ino mushango buri omwana nibijaba proving ngo are guilty. Court yamara prove kunanga bamara providing evidence bajudging abajango mushija tkantu mbehera ninga staso kugira ki so ati ninjecha echo kugira ngo perfectio tubirekere court mushango cyo ngutampromise konganyo ndo ni nkirebero mu angoyo kugira ngo bayeza kugathering information ngo mushija rona rundana sente na rundana everyone so de ku destabilizing security y'abanyuganda hatu wajiro tihangeri gaiza kufuna information ejo muhandikire Kenya mkwate ufune kumureta imhandi ngova nkahi umukoti ya Uganda
mwene kumanding over ombanya Uganda omu ihangeri ya Uganda hati so musija bakujanga yanda kubumuhekera iwa mangwa iwa handikire bari hejo Kenya neza kutwara bwire bukwingana ki ku responding because ekukura herizo nyenda to discussing njo natandika ndukugirira nti tugume stake Uganda first kujanga Uganda kiyanga ryiti twena ndijaje nirutichera erizo bakogire ngu Uganda kadireyinga aha kintu kibese jyabire rumu gaba mazima bese jya soliciting everyone so ya soliciting sente yija ya destabilizing obusinge bwa Uganda ninga security ya Uganda erizo umuntu oba kubenwa blaming and President Museveni teba ku blaming ihanga rya Kenya echo nyera tshikiriza neho erizo bankabanya Uganda nitwetagachi yo njyangu nitwetaga obusinge when were president yarga ininga shiyanga kargayo reka gathering information reka jango mshijo gunamazimo tufundi information obutambe buhurire bya bintu birabo byone konkana kujango ebyone byamazimo ku verifyinga namazima nechishuba tubirekere koti baeza kuchima ngo msija ari Nairobi na ronde birwanso of course wamara kumanya ngo na ronde birwanso torya hwagati kumanya na bireta ryari yatandikira nkai erizo ko jengu bese yakija nebirwanse byatahiri hangari ya Uganda na government ejibaji rumika tukabe tona to blaming on President Museveni aboko murimo gwa President Museveni omukore bamwetera commander in chief no kugira ngo wayine kureba nangu no bukwaje buyanga bwagira ki okubwatambura so wayemera hejesa hati yo mnywano wanje roya okajoti Uganda kabigwi nyoni njangu Uganda kere yabire gwire erikuza ku protectinga interests z'abanya Uganda kere yabire gwiro mberagere erikuza ku protectinga obusinge bw'abanya Uganda njangu Uganda ngwire engwa eyabe gwiremu ikaberi nke gizireki ikaberi nke shikiri as long as bamba basaki kuma abanya Uganda bakabarekera obusinge. I think we need guidance here. We need to be guided. Ekikwetesa Uganda sovereign state no kugira ngo nebasa kwemarira ekirukwetesa Kenya a sovereign state na kugira ngo nebasa kwemarira angle zone but in circumstances waza kushaka no taha what we have called a sovereign state okazayo okakora operations without any agreement without informing the other state nichimanyisa ngu wa violating the sovereignty of another state. Now we need to know nkoko kureba ninga shuko okutwakimanyireje omushango gwabireho ogu abanya Uganda bagire Kongo bakibe mbaho bakazeto mu Uganda. The consequences that we are still suffering as a country, are we ready to still suffer the same consequences? In case we are taken as long as abanya Uganda, you know, law is law. It is okay. Law is law. Yes. Kenya kera feeling ngu Uganda hino kuyagitahirire but terrifying neza kustera fine konka abanya Uganda binosinje so because inekibuzo cyava inquiry so hati abanya Uganda bakarga baza Kongo shaya kigamba bo bibe mbaho na zabone bindi nadu kishashure sente konka bakaza kuibe bintu ebyo bakwenda kutahiza ihanga aho kwa Uganda ni yiriyo neshashura mbwene cyo nacyo kikaba kikire hato mwame nangumya tokagamba you cannot stand on national television ukagira ngo umuntu ahenzirite ka kunga yarihindaje no this impunity must stop omushija nuko yayemerira TV nkeji akagira ngo umupolisi has a right to shoot you and kill you if you reach a certain extent. Which certain extent? Austin EDGAR. Hat Kenya. This is the 30 seconds. Ejinisho la mini yakoze. Kenya kuruga kuriya kujafutera amini. Na amini kwemera. Kenya Tanzania. No Tanzania. Mwalimu Julius Nyerere Kambarage. Na amini kuruga akemera kebinango yero nagamba. Munywe nandi yaho muri Uganda. Nimbasa kuzahona ahinkwenda nokireba mbunu kuburyo aho no basakuza Kenya obatahire honorable oisinza muzikinerga akemera no akemera akagira nguwe nabasakurumba Kenya agitero mu weeks ibiri
This is what is happening with these people. Okay. You cannot go on breaking the laws. I had and okay. Ejeshonge karabu military council. Was it passed? Watched inside the gun. Onchirize ngambere mnywano wanja basi ngo kwichiriza muturinde koti ya Uganda ehandikire ya Kenya inike mbone kibeho to assuming ngo Uganda yenda kurabira on right procedure ehandikire government ya Kenya ngwabo kubantu enda kwija kwetantara punishment ejo best je na group ye because ekicha best je kubaho ojike ngwenyi maho hari eminyetebe yakwati rumur Nairobi naye batari kumechi bayini bagira ki bagezo ku planning so ninyenderi izoba nico navugira nti taking Uganda first okushashura sente katujengo batutera fine na no kureka wachitini sabes ja katambura akagumiza aka distracting security y'abanya Uganda hakaba hortaru nango abantu bakashesheshagama nikiyecu wakubasagambira umnya Uganda nyinshi akakwetegereza because ekiragiro ntimangu nekiragiro and we have seen so many lawyers nabo ku distracting bokugira ki bokuhendeberajo konganyo nko muntu navuga government a revolutionary government eine backbone yayo nka intelligence okugira ngo protecting obusinge bw'abanya Uganda egendo muri Kenya ihebese jataka sesereshaga mahabanya Uganda ninyesigu mukasheshe kwimukire bese jatahiriri hanga abantu bakabita bakafa ngo nibenda mwe batahiriri hanga tubesta kuza kubreminga government ya Kenya so mweno mwe tugume turebe ngo nachabe kirajuru konke kirajuru nyenti ekiragire okugira ngo tukuratira kiragiye kuza kurgamo umuntu kushesheshagamo no bohende kirajuru osigira abanya Uganda cyane obusinge ekindi kwenda kugambira ni kimwe ekindi kwenda kugambira itinsa ochitinsa abasi ndicho wayemerera wajangwa abanya Uganda abinzi bizire nibabatwara omunjere tari nungi baba kwata muhenda beragiro na nyendo tangariza abanya Uganda abo kwanyesiga ngo baza kwata hari cyo kubogizire ki oshobize nko muntu Western Sabas ntishimangu no haje kibina cha National Unity Platform nibinji kandi abarukaje kibina cha National Unity Platform iwaha bwacho muri yaba bakwasire otakabire victim nchimanisa ngo no following ati eby'abanyaganda barukuja ebragiro bya Uganda konki wayemerera okagira ngo bakemerera bakakugamba ngo otatora okango katora omukasheshe polisi yakwakira ugiriki uyangwikirize kutwari abana ba National Unity Platform abyana gamba abana ba National Unity Platform abana ba National Unity Platform abyana hozo ngo bakatwara urebera abana barigenda ba confessing no bagamba ngo bakabagezo kwara explosives ibyo babe bategeze ba planning kugira ngo babare babase kose amatauni nanguno kwita abantu abamo because to kumacha barukati ukareba tingmani was it last year or the other year oba kwa explosives eza abarchiro munanko mu Kampala nanguna moto amamoto kagabantu gakafa nangu hamwe na nabantu abamwe arabantu abaferiyo mu explosives eza jaji izabarchire okay mu Kampala site place chireka nasa ne bichukene no arona police station emwe batire cyangwa ngo nupomo waura so baz kwata baz tegeka ayi baz tiri zaitaba so ni njangwa Western Sabas omuntu nkogwa baheze kumkwata yamare myake yamara umuchomi barge yayigambira ati nyowe nkabandi omumba bene bapangirira bakutegekezo ezinanke explosives kugira ngo tuose fuel stations tuose tutayire obgaye bw'abanya Uganda babase kubakwara hata baso kargayo ombalgira hari mwabo nko mucyara Olivia Texas bakandi batukaka kugamba ati omukoti ecyo twine lawyers ecyo bina tuyukamya ngo koti neteka ne notinga ecyo wagambira heru ahamzindaro ya TV of course no noting ecyo wagambira nkahi omukoti kuba reba emeriro omukoti bakegambira amazima bakashaba ngo babaze kubasasira ekifubiro kiba bamba bahirize ekifubiro kike konka ba confessinga before court hate bipari gamba afterwards ibine byabo nkabantu kote cyeru taking nice cyabanka icyabo mu kote kuba reba basize kurgayo Western Solivia tayakwera no yishuko mu rugo kubanza obuya confessinga before court no bashohora bakashora bakugira ki barugamba ngo ibintu bakabikora konkana bashobora sinza president Museveni kwabasa kugira ki kwabasa kubasasa so ni teka nkuba amazire kurwo mu kote kubashohora president Museveni wabagirire mbabaza kabasa kubasasira kubashikira he
ntuteka ngwina bakubasa kuba babahira kasente nkuko ukura ebine bindi biri kugenda nifuna foreign aid kugira ngo bagarike bahindura harimi kujumisa government ya Uganda konka niyo ninjangu statements zibakozwe mu koti bakereka murango misho ga koti no kasa mbundu kai kote ibagire mu irebere can never be acquired by duress. No, ekirungi ogumeno nyereka ngo uri umunyabiraju ni nyendo ngambero mu statement yako rom koti na ne yashora akakora hibaraza rya koti ne considering because koti kuza ku releasing ngo mu let me answer that considering ebyagambira kandi we Edgar rero kigamba mazu twaba bamazima bama wargo kaza omukoti okagamba mazima of course no asakushanga na hero kubashuhira hero babembenda kwegura kugaruka nkahi omukufuna foreign fund ngarike mwecho takajero mukahunga echo kubanza chindi kwenda kubuza nangu abamu akwasere mukaba bakikiriza na bushuri zichi ino bushuri zo mwarese ro mukoto bikirize nabo no you bring the explosive argument kabiri omuntu wakome myakena wazitanda velo akomira yitekachi justice delayed is justice denied that is the law osire nibijo mukoti barukoze barukuiza bakagaruka bajaninga mukuchukura yitekachi no adjaninga kababire bakakonfessinga ngamwaka you are John court for 4 years that is duress no etinda rukwenda ngumya justice delayed is justice denied etinda kwenda Mr. Nangumya justice must be done while being seen that is justice no omushayampa empango y'umutwe niyo kuhereza enteka yawe omuntu otarabasize kwemerera mu rugo kubanza akagira tabakankaka umwaka gwa kabira tabakankaka agwa kashata karengo kiyakoze ubuzima gwakana akagamba mazima teki nakoze kizeki because this thing sabasa kabari tubarakwesere nabanisha bangu to respecting nabagero batatu western sabasa tubarakwesere ngogende ze kubagambirira otunyowe tina muntu bayesere ngwaze kubagambira ngo akonvisinge koti nangumya wagaruka mu cyumuntu yemeza byayemera kegambira amazima ke bayangwe abenshi mutararezere evidence sinagenda kwereka nabwo inshonga yatemureka why did you bring the evidence mukabako nabanisaba owechitini abenshi mwanzere bikiza basi na nabaro yabatahibe most of the times kumara gumemazo mukoti maintaining ekintu kibakweta discipline because yesiga in any field nango mukoti cheta decorum professional code of conduct no bwakuboshomerota oroya widara rya higuru oroya no manyagamba kurungi oroyo kumanya cyo gukora nisaba ngo at least habe ekintu kibakweta ki discipline Western side Gw'Ebyobutegyeki lawyers Western sachiza besije engeri eiba bene betwaraho omukoti bari kugezaho mwen bari kugezaho mwen kweyisa kuba mukoti mo kubasa mwen kwera kuba mukoti ntikimangu numba mushomere tawo byanyu ntikimangu numba mwine content kimkwenda ku discuss ngo ninga kwereza omuntu konka waza kureba side ebire rya kitabazwa nangu na side ya koreza government buzimazima Edgar waza kureba relationship ebera hariya ha omuntu wabo tagize respect for one another buzimazima byo kuba no higabyo na nono gira ki na ninyesiga ngo na lawyers Western sachiza besije kuba kwetwaza kurungi abo korebere nangu nabamwe bargayo bagira ngo babaso butagaruka kuzo mukoti kuza korereza Western sabesije babatikizo Western samatakaro kugira ki kuban we aba lead council kuganyenda kugambira Western sa Edgar most of the times to be patient because Western sa matakarwa kumure numanyimwe lawyers abarya tuwero yo kubanza kwijo mu Uganda bakamuhereza permission yo kugira uyahorerezo mu Uganda awayari yihanga because harizira ho mudachi yahorereza turo yo kubanza kugira ngo ayizire bamzibe konka bakujya ngo taking a step edge at least ba patient kandi obase ku reconciling na organize na agency rone byachi nekushaibyo gukora so nyoni njirangu court ni shaba court martial yagumize mukoro mu mugwayo
owestinisa oba bestinisa abarukore royals abakorereza abestinisa kiza besigi oba bikiriza oba banga because haro provision yo kugira ngo royals bestinisa kiza besigi baba tagarikire mu court nibaza kukoresa ekibarukweta defense lawyers aba UPDF babase kuba no ba representing Western Services o military court you don't want to releasing kingdom life yes there is a provision for defense lawyers you don't know why not basa kubabondo mwamukoma yagoyo hati oye turebera ese umuntu ushaka kwatira screen that's after the break tugunze utakarwa